Anasawe kigombe cha NRM mu Kazo yayoreka ko byo kwerinda guri mutuma gwihanga kandi buri muntu we no rukundi ihanga ashemerere kwerinda kandi namo mbiye bitongore byo kwerinda nabo bashemerere kutamamana menji nensonga iyo tari kubasa kuzanisa ahubwo kuba nubwo mutuma gwihanga kandi NRM yashyikiraha ebinge bikozere konke cyangwa na message ya president no gusinjo buyaretse so abazugubona nibambe ndango baretwe aho koreka ubusinjo president arukugamba burahi so buri muntu we no rukundi ihangare nate ko kongera vigilance then nabo abayino buvunanuzwa uba kwatsibwe kurinda ihanga amahe polisi zeni bitongore kutata ibyentasi ningashe by'intelligence nabyo nibitekwa kongera mu ubukugu. Anite Godfrey yagira ngo government eremero kwingana sentase y'abamahe kandi ikintu kiretera abatayine sente bayejumbiramu kutamo bukundi oburu kubasa kurwanisa ihanga wakora ekibar kweta income inequality noba wataho oburabe bwingi kebe family kebe gombora kebe kanisa kari bihanga hate kiri specifically security ahabo kuba security abantu tubar kwinganisa ntasya abantu abebyo kwerinda nahabwe cyo abamwe batanekere gukora bakakora muza groups zabo security within the security it's dangerous Nchiretochi no shanga nko mu department atari mu weekend mu department yebyo kuchondoza iso CMI eso wanyetegereza tiziru well funded tuzukwebwa sente zikugira zita zuru kwemari Mugizi Jonani orukwebe mbere kibina cya nupa mu Kazo na Curuhura nawe yagira ngo abantu binesha ngacinji ahabo kuremwa kwa government kutaho umuhanda go buringaniza ekiriyo ntongera bwitsi tukubasa kwemera ukagira ngo security ya government ya Uganda ninji kureka abantu bijure ngungu umuntu kwari kwijure ngungu atamwa buri kimwe because totalikire kureba insecurity etakurga mahanga gandi ninge etakurga mbanta bakurga heru kureka siva haro siva no shot haza konka siva wo noro umuntu natera mugenzi mumanya mukuni yita mugenzi ijo kareba hari ya minister nitwa bodyguard we abantu bariye barukuma which means haro abantu kibahagire gona maraka agakobasa kumanyecho haro bu security rabe stable twaba takihirwa ho bebembeza butuhagire twine ku Rwanda kugira ngo waba ryo mwanya notambara oyine kubanza kutambura amagaraga okekuma ko ari umuntu wotacenga wa security polisi na nabakwetora byo kwerinda abaha information kandi wabyo kwerinda ko bara ku information bakakugira ngo barebe umuntu obata kumanya wa respondinga tune barkweta civil military relations enkwataganira y'abantu babulije burukusheshe birabe na mukago ku 12 abantu bari ku 10 bakitwa abari kutekateka aho kwa babere bari abahekera ba ADF cyaro cyashitehurizi umuruka gwa cyabandaro mu Kamwenje Gagasha kwa Job Kato Sky TV.